Onye momunitia se dru memenda ebonundu ekobodumiyeni anajo dwumadi afre no mensem dwumadi awarefo dwumadi na yabuama sania ema aware isiesie aware inye dru hono mun dia ye hore ye fa bibia ansie se eka ema nipa netimi hu kon se pipa pi hono ma aware mu nyama bu hono ma no munim omo fa nya asem oba woni be ma hia ma ho abapen ntimi hu ebi hu kra ma ada kwambe na faso ne obema ne da bema kwambe na faso ne obada ofiti wono to ahye nso funkam ana ne obada da bi se o che okwan mama oba no no watimi asane no amene ne timi age amu oba na hunu se o oba ne se no oba ne etimi da atosi bi bi se mo bisam Ghana for my wo Ghana ha ani Ghana for my ewa amanane homo pa ne ya de won paso edru mi menda na jo ha fed bensem no ebono ndo ati Ghana for mema wa ha ani Ghana for mema ewa briti homo na ya de pa won paso a wo hia na twiso obomode pa no we hia me ajama nso ogoro ne ba ko pe edru mi menda anajo nondu ekobotu mi hia me ewo mensem dwumadi so na yenyen twa akene ni hu do oya ade ewo paso wona odofo enu won babeda wasi bo modene so won akasa ko be fe de japade ama no wo ye bema wo be ye ana wonye Asado and Pemprani accessory hard drive transit Toshiba Seagate memory cards, pen drive, smartwatches, car chargers, phone chargers, and all type of phone cases, phone protectors, power banks, cables, Wi-Fi, modern Bluetooth. Nini bu aso ofa dum ba bia be she dum ba bu baza be dum ye be jaba house. Adum next to YFM bo hu adum ye ne make up dey hu adum ye ne Prudential Bank den we adum yere go for clinic den we Morocco nko a na okọ MT office ho abehu ye ho t-shirt ye be chobi obra beto ade no ndu kopim no mienu friends 0245316969 0245316969 na 0560684147 0560684147 and 0501538602 0501538602 na oni atwe nkomo Indian spiritual doctor prayer and healing Paris was me catch us bra Indian to me and did juma physical problems akwada diamond so be kasa anaso be nante obi a we prepare bone pa aye kwankro o mawu enawudie wodwonso keteso anase obe meswa gonorrhea health abra Indian spiritual doctor be bo pa spiritual problem be say hunhumu awade promise every galamsi ena akotu nko akoba mra no asadwe koba mo wasa abosi abrado obe mo wasa gold papa wanom sache anase obeye love me alone oba obe mo obedo no nko ahene makokobe ATM Kumasi Obuasi road fresh 0240553628 0240553628 and 0208297825 0208297825 yeah juma yawada efiada ena memeda papa mebacho yemu asem na brim na fe yentwa so na nya kwan koda mebacho se mo aben ena betubi dia boa ye mami se be ochiremu a wa mane kura mu aka azukochia adaka em ena yenka asem no mfiri o why dwen so obesi nso abrebe na abesi ana den na kanti e mountimi se diaka ura mpenfo so afa ma se yenwe hu diaka wo mu ane se bosian yepe ye de beyi afiri mo chire na yenya alaka diaka wo mu tete mami beti ba boa be dia ontimi aka mamuntesa ukuru wa na pebosia se ukuru aye fa ko na wodi be ko fm ye ubde asate mem ha ukuru ni ache ukuru noma ye sisi woro ana otimde ko fm ana so otimde ko court na ase wa ya ma America mi hunu bi da menti bi kra mem ha da be be wi ase ache kakra
binti bi da government at ba de ma ba he what ma sa pre no alai eja ebere so de abon to gem no ntri ya oda odinku e bia how e ha no bia make us de krusu man sabe de krusu man kra jija so de why say be ka ki o say krofo koko edu mo tete ni na ma si o na mo se men kasa eni guase pa na gu amia sa se wa be sa be gu fam pa fa amia ta ko so bia koko abun wo de ti am sorrow no de sorrow no wo no Sabre Mr. Mame Pacho ceasefire. Sabre yenua baby a ordinasem ebedan ye na nasem no akoye how na yenua bia owo Canada ejata eye na dwen se obeboa ye ampaniampa Mr. Marenfi apaniampa ejata abe na sede yenua baro fia etine ni akasa makona ntidwom akototo nsemade mene meba akosia peregrino akosia peregrino yakode nam akototo eniema no ede abre yenua bay sabre DJ betimi ahwe eniema no kakra ahwe eniema akototo ma no na yenhwe niema akototo ma yenua ba no eno ena ohun se etwagu o TV no so no oso obeton ensemade ene ema makeup so no ene adeade ene ekeka aka ho yes ene ma ena ahuni sa no ene ma ena ahuni sa no ensemade ene ade ena ahuni sa no ena oyi ni makoma no oyima papa nyankopon adom onsaka oniema abeto de asem na aka chopeni no de bae no mede na sipi nyame hila obi bia wahwere bibi wo me ho ye wahwere bia nyame hye o manam mede wo munyina se papa we so ayade amamani asokora abro so papa be hila no ne o ma objetire no babo mi dwetire no niema no yigu o sa no nyame hila ni beble mishila ni pa mede wo munyina se do bia ma me no so okototo ne mama no dana se fi so obetwe wo ha wia madam meda wase pa waya de pa waya ma me mani aso meda na se beble waya de akos waya de beblebe na me nshira he ne ma no yi sa no edi eberise yebobodi ne mo papa no ka chem se ya mondi of attack Canada udin me amo enye yie fise mamo a obi ahu so na ayeye ne waye no so esom se yebo ezo fata maboe wakan se edimpa na ebo edimpa de so wanya we papa ebodi we bone ebebo covid sabre ya papa se opebosia e de ayi na mamcha amanfo se give scientific about clinic no ba bones expert ni nyina se dompe pa omo ade pa yi pa ni nyina se body massage para cord sabe mubu ana waposo no ya ni nyina omo bo ayo DJ why bia na afi watwa so na afi ko anim sara na wo ukotodwe ahono ana se ya ni nyina ode ba ebebo na ya ni nyina osisi atia nkabone efru anumba eno ye friend heritosis ye beboa na ye bad breath ni nyina ho efru ma ho to bia de wo ye bia de wo trim eno adwuma lab ene scan adwuma ho pa free massage ene free fisu ho bra na ye twetwe na afi bibia tumi nkonka ye odne ho kwada so ye ben Christian Service University College for 0243038482 0243038482 and 020771200200771202 na oni edin komo JL Tankwa heba enam do adri or Citrolex mixture and capsules abedwa se why tefu banfu wafuru adoa se no bo afoja da se Pedro Citrolex ne benom na osonte kra no side effects 6 to 10 kilos a month ni nyina se eye dwuma yie papa Balarigo mixture enso ebebo apa ama blended herbs chese maya ena edia ya dwe eboapa malaria etu ase
just 7 days in Abenum na malaria no malaria no challenger this dank mixture and also eboapa and my menstrual pains nyina asietu ready mixture or capsules and so infections ahodo a woni penu PID ahodo ni nyina etu asepa ready mixture I'm ready for my man free FB melta mixture and so fibroid menstrual problems and we know about obetimi akọ no abre between infertility and ovarian cyst ni nyina etu asepa de je dankwa heba and the clinic no yetini a doctor for to betimi aba na yetini sada and area ahodo nyina etu ase ye run lab scan service je dankwa etun safre zebra fibroid ovarian cyst ana awo ho nsem obetumi e de aba kumasia yo ha ye boadwuma North Kaneshi yo amankwa bro factory na chiwa kumase nso yo susu anso ye Belize hotel no pay odwari chim ewo eye kolna keba Mr. Heba Epidan Geba Dene Heba Fred Mense Ba BT Roya Emrom Obenya be pharmacy any chemical shop bia Oka Obenya JL Dankwa number 0501434971 0501434971 and 0275142456 0275142456 na ne atwe go just ala konfo ebisi fa ha nyina ba kwantum nsem ene hawo yabodua anasa wo mu nsem adwuma mu nsem wabra obebo papa ha obia ne nyina so call Dr. Mensa bia fro Kew ho na abekọ akofa tiase nam na ode akọ eja sala konfo ye bi obetu afre no 0243134535 0243134535 na 0557667510 and WhatsApp number 0557667510 eno oye message na de jaro no akenkai kama na bibia akọ sebe message de on kenkai na mum oye audio na waka what maguso na onso arpa kama Dr. Mensa ba clinic o say hepatitis B otu ase sana koko wa emre empem how be abidin ho dance for ni chiri obebo apa emre obebo menstrual pains na hawo obebo the retentive memory ba eno kutia coronavirus sara ene ma wadwiri mu bi o de wofra na tafra ebo apa abra beda no ebo ankwada ebo pani adwiri mu eda oyokotwi ene gini zepo ene die ne kumase ene oboase kwatin ponso frɛ 0245958768 0245958768 na only the come House of Fire and Anointing Ministry every Tuesday and every Thursday and yawa de bia 8 to 2 p.m. Fade Mamponte School Junction ho and a counseling no baso Sarah and a Victoria so oba boabo ho ne pebito ebe mu adi nkunim de bia Prophet Elijah opokusimen kanche o Francis ya 99 0550 073 395 0550 073 395 na 0240 96 967 757 0240 9750 na onedi go akwantu Herbal Center yes kwantu Herbal Center udu tachima adwuma omo bono anodin chi omo ni omo na mesewa bomodin pa se wo de how did this way akwantu Herbal Mr. Stomach upset sabe untumi ni di wonu ato ulcer na how menstrual disorder typhoid hepatitis B masa every 5 days bia one bottle for 3 months atuase kwantu Herbal Care Mesa enso candidates nem yare ahodo gorore na asese Felix no eye sabe ode pua ene onuanom atuase kra kwantu Herbal Co Mr. Koko wani na hawo wa emrempem manpower rheumatism bobody so benya bi kwantu Herbal Clinic liver runabout asafu kumase ene o mesrew SDF na aka ho abomu a wa ni SDF no pa mo enya sanketo om di dwuma KNG Herbal emrom Fred Menske bezer kwa emrom pharmacy asafo asemhine clinic asim ena dani Herbal emrom epidanka Herbal emrom dufi Herbal asafo sewa Herbal asantemapo ubenya akwantu for enupay ebi ato mesrewa so person ko clinic wa akwantu Herbal Clinic your liver runabout asafo kumase Indian spiritual doctor
prayer and healing center ho aso na do ni nyina say physical and spiritual problems otimi no pa kwada say be untimi nante na untimi ka say ye chronic wounds cheza ade atwa pa aye ko a ankro awmawu na odi odwonso kete so ana say obema no sua ana chemu tetem godori na ha for ni chirem spiritual so humu awade promise and faith galamsey kwa kutu anu asabosia wadnom sa che tize sabebu biate ne pampan love me alone obedo be man na oba no kwa ma kokobe 18 kumase obuase road fresh 0240 553682 0240 553682 na 0208 297825 0208 297825 working days near Thursday, Friday and Saturday. Operi Sabian kwa manzo 0322083581 83582 83583 83584 now so the audience about Operi ne krakra mu no empani se saman eba fie de tokoko ene pam no sabe mpredua sa nyu unua ohye esukochi adaka mu a enka mami nya kwan titi awanim kraboda kra osiabasa eti papa mesrew asem ni nyina ne wa fise mamri tibi mfiri wachi nkoyu di hye mesie ena nim se sabe we kani a wanya mfiri hye wo ha ene akire ompre mami enkoyi ode hye nsie no ni nyina ekwa etojiwa ena oda esukochi adaka mu a ekye nyina nso eyeka timi pacho papa CBB say no mekaze say no the worker that's why I'm far my you what the bar and you say or I say was be good when I buy all the cat the word ma I can back up bibi papa and the infants wo now the in 12 with bacho and the media make say me and the bibian work as a mission okay this year no na busia na eguso amepe etiema da be ansa na benya busia ne bi etifi o hakura na unya bi eja na aguso sanye e kan bia na damso ofrigi wo da bia na ene opere mi so nche fufuro bia ba ekira me aso ntine mfa nto atiefu ani yakwa amanso hello kofiji ma anko ana wo ko biem so number 1 kofiji mi pa entiwa ayo kofi bi mami ba obaye na papa yu hese de papa si kire asimi ma ese mami so ni problem bia o so because papa na ni nua ewu no so bi si but e bia mami no okunu ni chef redim no na yensie no na bia no honto no dia esre papa no mo fosa na omo nyi fru ni nsie na mami no honto ya da se pa nyame pa me de be VIP bus eje wiase ene ire mami Emilian Bonsa mafo ene ne ma fire omuna Samoa Douglas Kofijima anko na enyire bo adem yekosunwan yekobie new station wo ho ntinya sanketo akra enye agro hello Kofimaju ofam jusu ofa uso mami nko pension uso mi nko ja you over hit you unsira mo papa efuni ti o mi fo mi center yesre mama no asem ni nyina ne papa na ka no le kuna no no ye na finsa no odin papa yesrew oyifu no ani mo ani ya wo de wo botia kwa boma ne nkaw wo be yo kwa boma ne no ekoyi sie mama me no onya ni kuna ye na em se komo de no na ama ne nibre o wa hema ka bye bye over medasipi kwadwo David akumani o Germany menua mechiao hello good evening mejo sudini baby akasa free family busy pa kasa free service Barbara be service eti ominia amore gba pawe na papa na ebesera amani yese mamne bia ogure ni maso na buche na ogure ni maso na service unu na se owia kokko na se enche na nanne wada to benkum charo be gure na se owia papa na anya de kura mi chaba contact be shir gamo konguli kini asin dasi that's pa hello bagubi Eudini baby akasa free the gate my place me kam kete free be kwa yo bacho etio ofanya mission na juma pa me wa me de ka me kan se opani onhwe na asumdie embra de nje nje de aba be dum ne de mbesi sia ma bibie akoyi na me kom checho bi na good news me da se pa mame abantie bi o America mem ye frɛ no pa solo aseda wase me ma 2-3 million show ho ai say do try aha ba do atoka hwese wo sere Nani aji, yeah! Mami ani aji, oh! Hello? Hello?
Udi ni baby a ofre. Midiani Abdul Razak mi ka se fra Aguna Krofon so. Abdul Razak na Aguna Krofon so for mo te say. Oh, bia ho ye pani adubo yi na ntwie ya nua no na so o mo tia o. Ye da o mo ase pa, man ti we. Yo, we die kakra meka me se mesre papa no. Na onka one ma mi ni nyina o mo nka o mo humum na o mo ano na o mo nko yi ni mo mu nhie ne mfa sum bi mra me da mo ase. Ye da ase pa, hello. Hello. Udi any baby a o ka se free. Fijima anko. Wodi anko na me de me ko me da. Me mo ajo yonua kokos maduniam ka se free. Former road minister Dr. Richard Anna in the constituency o na me ka se. Kwaku na ho ye de. O nyame adom na so e. Bra, nyame adom man ti o. E bo abaso pa o boy man nyame chira nya o wo wana bo fro pataba so kuma wo mpini Dr. You free. Fijaza school mpi o mu nyine ti o pa na o mu nyame chira. Hey, no. The thing na say ye besre papa no sebi nipa no mu nyame o frim nti fridge ma wo hye na mfa so be yankasa na wo so ti na da no wonya manso no na nka onkoyi na omunchi na so biem na sede be ya ni bia betu kama o ka zo ko pabuchi kaba ma no beti bia ma no so mo modi so kwa ko yinu achi na ma me no so enya na so jim da kwa ku ye da se fa nyame nchira hello it must mean sir Papa ina do juma. Papa nsem ha o. Papa nsem ha. Oh, ofa be ko ne yire. Papa. Yajo. Oh, mesre. Ami hwe ayirimi enanyumre. Se be kafa che papa. Se papa nsem ha wadawroma. Oh, immoso areho akano. Hello. Hello, father. City boy. Me pacho me muajo. Be pass ewuni nkwanta na free. Nyankopon shira wate fara o shira nso yanko e city me pacho mesre me nana be mana wo ho no sei maame no onye omabusuani o mu sei ni nua be mana o ware no ni mum abusuani mum na o be bom no onye abusuani ti be sre no seri na dawroma on na epani a wo kan bi ewu mu ono so na betimi akina pebusia na to don ka je oba no sei maame wadawroma yen ko pebusia ni mfa be yie no ni mum de ka mu se sa de ka be bo na to ka so ba no ko pe dia fada wadaruma emwa samidasi yedase pa hello udini baby akasa free yako so de wadaruma apilije ne kasa as a doctor apilije yetio na one no wa akiri nti se obeben ho kakra okay am se dia kan nyina ne se ma me no kwa wade won le wonu obe papa no wonu obe ma wu kama me dia wade na kwa nkan de se beto se nye di wo fa wo da seta mu na so de wo ba yi na se nti ma me de open be bi tan papa no nya kwanye apel je da se fa no adwen kire hello udi ni baby akasa free asa fe Evelyn kasa fin share so Evelyn pa cho ma intia we yo me pa cho ma me no ye nye ni ku na yi nti kwa fa so ne papa ne kasa enye sabi santeme ma no mo de nyame ni ku ni de no bo de ye de ma ye kunu ise ye da hono kwa se wusi ye e kwa ba na fa so na pale be ye no eni ti na ma pa ne nsema ye so kan na walking mese dajima mo kamum mo de na kamum se de be ya o be ye ye achi kura no ene be to ye ko se no mo ye ne de ahwa se la wo pi ko kwa ye no o mo ntimi ye apa no so no ye de ye de botia na ye eja se de te de bia no enti won ka no o mo kamum no mo ye ye se wi mo ni adi nyina ifu ko se mo chero ye de mesra apa no on nya botre na ma me no so me no hote on ko no on makwa no munye eyi no ma so me rasi yo me yire de you yeja hello udini baby akasa free Ebenezer ni wa Santiago Ebenezer na de hi na asha mente ponka yiti usai de me kaka na se esre bani force efie ni kire abofro enti edru kabu mu yesre omu yenu nyina afa no nka mu na bibia to pepe edase iben na min strapa hello Kofi Madwe Mustafa Kofi Abraham bepo ase labi phone so wa fe ododo wo chia wo ene chia na pa yetio e ma fa wudi so na hoye e no ma mentwinam ye nkwan gaja se me danyame ase pa ene hoye nyame nhyira no ne oye me no ano odin yo ene bi kamenti Kofi nyefe wo re fam din kura akogye da Kobi kaka me ken na na se
me maame omana kuma Anthony yem but abruwa me kan ma kire wo eyi me koya aboa ho se ye den aye de bete ka ama me sere wo bebribe wo kasa de na so so ye ne wo kasa na ho na so panyi se de obi na wie bi wada woroma tisi ya wo ba se so si sha e no ani true ne ba papa no da busuam ne ye na ne wo ma wa kasa ma fem na mu na mu nkamo aja wo so tiase wo so pe bosia me bom pa se na ne chen obi nya bosia ne bi why na mo yi papa no mo si na bibia to atwa ko finya men kan wo bibi yeah that's perhaps last da United States of America what's your 300 Ghana cedis mami empemiensa je boy chiri je edi asem na woka na mi shira no ebro yis kan free bia nyankopon won shira na mu but mami unim me mami no mam pedi no ya to boase won se bi nyasa udi bem kura be difo on se ebra wo ba nwumre no mehia wo gate na no ne na ye nam ka cho se mami nyabotre wo da asem na ye be kan nyabotre pa nyasa wasem ode ense de obesi aka no no ebe wiase no adifo so hu mesrewo abotre hie nipa kofu ni bibi dia na me ka acha me se sebe bema no asebe mpredu asa wa firi mu onye obusuani o bo hu musu ne kosie no obo so obusua bo hu musu ne kosie no sebe wo ya santini ba o asadi fofunu na odidi agro no dia ye wa wie bro ho ase to bo ase na hye busua ne yem adamfo aware ya adamfo o aware ya adamfo papa no na busua ho nti hweyie maame bro ho ase ma busua no akora wadaroma se menya bosia mesre wadaroma mesre woni pa sam ka bosia be se na pa sa na de unu ne yi mesre papa se wo ko tete kra bepe yeba asantefo ya busua mu sebe yenya yi a ko je bosia da bi chese bosia kra de so ko se wo de hia wo ko ya yi a bank bi e do wo save wo kra be ma bi ndi se wo se wo nya bi a sebe mpredu so na covenant ne nya mai wo wusi o hia ko cha adakam hwe dako na bi a 12 cedis cheke be de beto atwen mo ndi wo twen na aparegu mo kire ho na de skani nyina ko tua mo kire ka esro papa akora eja esro sabre no ko yifuru be sie esro adaka no na beto ne mo kire ka eja mesra mpenifo ada be yifuru no ye be ye ho announcement na che free na ye mo ma channel ye be ye ho announcement na che free channel jo ti esro yesro ma ente wonka yensa da yensa yem na sese ni aka no obentam no unua na yensesie ne wi a oni wi bio on tran baby na tran baby on ma meye se baby o wotifie do wanyini on kura na efe nipa wo twa ko bi kan mfie wo ha ne ho fe papa mfie wo na chire o ti mesro mo obi metete en ha wasomdwe eja ye de ha no yete mpata dwa so asomdwe ne epe so obi onya manfa ne nyentran baby na so tran baby Bẹ́ẹ̀ni papa oye uni o ọba ni ọba wari o tie o de ba tie o de ye ọba wari sẹbi na unia no wọ ansa na ọba ohun unia na ansa na ọba yi bẹ fi ẹpẹ bẹ to twen nti ntwan ma unia no sẹbi onye no muguase sẹbi ye de ya de ko nyine bi bẹ kan nti ntwan sẹ me ko pẹ bosia o pẹ bosia na bẹ ede sẹbi ye nya yie ko yini free ada asko cha ada mu na sie no na peda bi na fashe bi na nyakopada na otwede mpo bi nyame bi kwam na de abensa wiemu wo peda de ayi entena wo kase metwen a metwen ene ne kire ya ade srade ene obusu anka mutipa mo boti wa frekro ne atune ne obi a yeso ye kopa bi a 1 million ede akoyi na kosie o bi aboye ba ye sanfo ya mamre se obusu ani wu oda busu mu a enye kroni na wo sako ya yie koyi ne kosie ese wo da papa da roma ese wo ene ne kire ya mane nche maame so hweye ho to abonti imprum sre wada roma wo ye ho de wo ye no twase bone ama wo ma e wo abusua no fie wo be bedum bi no enti man person ba we be ka se yes bra faru ho nkoto musuo e abusua sem so wo ba so ya de panyame nhira no akure ko fi wan kan wed o ma mere no peti mama jade wo ye no
sabe onum sabe ne se efi Kofi meka ne ye ma me ben o kasa yi ankasika wa nyankanya ne 3 million na nya jebe na ya wo start ya wo kan wasam na papa ne wasam ya de mobo usu no start ya no sende wo to wasia kasika benya na harenya fi aduasia na wo ton na se be wonya wo de asem ka o kasa me bo mani che o ma me chai ma me pa ene kosi sei wa hwe adakro japade pe wo no wa hwe ya tumrika sa ho wo beto ukuru no wasamando wo beto ano se ro hia su ko cha adaka mu ya da bunya mo sabre dia brana ebe Kofi papa ye be ko nti wasem atwa to e pese wo kan e twa to kra na eja mokwai wasem atwa to asa be da wase se da makani ya makabia me de makabia me diso na bosan de ne mepe onkra na me baraba akokra abetwa kakra okay betwa be for mire da ho ya ma unuanu nti eguso ya pe bosia ti me pe munya bosia be 30 dia 30 mire metimi aye bibia mate ye da ase echiri ebe kasa ne hu kwan be fa so nyame nhyira maame yeko wasem twato Samile adu me ache misika ya se mi to me be ba akra no me be ko mate ansa na me woma me kai maame fa firi ho wasem twato se de mas me twato se de be obesie funu ma me se funu kra no enye odia enfa ho se ne sem kan enfa ho enye odia obi ache wade wo dana se amia kwa maame watwa bra sorry betwa ka ho Kofi ya bra bonsa ofri do ye nya na tie asu obo so te so amia no manye taxi driver so tie den bra bonsa ba be obi a unu e me chia o maame ncha na maame ode na ene ma bra nyina eye inshira sport ebe nche ya baby obi a mama sims Simon ode na ne abusua ni nyina encha kese enkoma asemo abakwai aha de wiasem se dwumadie ebesi ye yesremo ne kan ya eha mo fanche ne ye enso aye ofe na de aseda matwedi ampo nyampo kira ye besa abeto aso me sorry na me ofase DJ Ogidi Brown aba abeto aso ene wante eye badwani bia nka obia ma etimi ni producer nko a ene ye adwuma no producer obom chidom ene adonte ye na Kofi J Mensa ena DJ Don Rich Odo de ko Crawford TV so yenya pana member bia obia nso ansere kwai bia nsi dema ti adabu nyina mo ase Kofi Jiman ko na ni makramo Jakalolomi wose waya making go one Princess Ifiuma ne nyum ene de etwa to